Assalamu alaikum кадырман кыргызстандыктар, жалпы биздин көрүүчүлөр. Сиздер Ылдам Кабар каналын көрүп атасыздар, туугандар. Ош Чапалак базарына келип калдык. Саат кечки саат 7:30. Бүгүн сиздерге бир катардан жүгүлүү балар боюнча маалымат беребиз. Видеону аягына чейин көрүп, лайк басып, колдоп коштоп туруңуздар. Бул жерде 2107 унасы 2007-жылы чыгарылган. Жолдун боюнда турат. 706 менен 17 7308. Bunun baası kança eкен? 90 ha? 90. İnjektörü? İnjektör, российский номерда eкен. Bazar kança surат жигиттер? 75 мырза. 75 ha? Варианттар болобу? Обмен болот, ha? Жакшы. Экрандагы номерларга байланыша бересиздер. Мына ушундай 07 унасы. Ылдам Кабар. Мынадагы 07 турат, дискас титан экен. Кимден экен мынау? Сизден бака. Канча сурап атасыз? 160. 2000 канча 10 ба? 2011 экен. 03 192 деген номерда мындай титан дискаларда. 4 титан тең бар бака? Титан барбы 4 тең? Базар канча сурат ака? Ичкери кирбедиңизби? Кирбей калдык, а? Варианттар болобу? Алмашы жолу менен балким доплата кылсак. Салондорун бир катардан көрсөтүп коелу. Жолдун кире беришинен алып, кире бериши турат. Кожаный салон мына ушундай жасалган алынган. Үстүнөн чехол экен. Пробеги 27 000 дейт. Мындан караңыздар эшиктерди. Боло турган канча ака? 140, а? 140. Слеш көрөсүздөр. Бул жака ичкерилей берели. 07-лерге. Мында кара түстө турат, аягына чейин көрүңүздөр. Мына кимден экен? Эже сизден бе? Российский номерда экен, а? Буга канча сурап атат экен? 80 000 экен. Кара түстө. Жакшылап көрүңүздөр. Еңиси жок экен, российский номерда 55 же 60 сансаңыздар, шытыр сансаңыздар сиздерге шарт эле берет. Өткөрүп. Жабык экен. 2010 экен. 71 менен 10 82 87. Ушул номерлар байланышыңыздар. Бул жака өтөйлү эми. Мында BMW турат го бунун. Ох, мына Мерсти караңыздар. Мерсти негизи сүйөм да. Мына 06 кимден экен? Сиздерден бака? Канча сурап атасыздар? 90 000, а? Жакшы. 90 000 экен. Жылы канча бунун? 97. Канча стук ака? 4 же 5 бе? 5 стук экен. Жакшы түстө көрүп атасыздар. Базар канча сурады? Накка. Болуш канча болот ака? Мындай шыдыр. 65 сурат. 65, а? Вариант жолдор болобу эгер мыналар болсо? Акча нактылай, а? Мал сал, коюп ой берем десе дагы, балким. Жакшы. Телефон номерларды айтыңыз ким ака? Сүйлөшөйлү, чалшайлы. 53 менен 15 15 19 номерларына байланыша бересиздер. Ал жерде 07 турат, көрүп атасыздар. Аппак түштү. Жаңы окшойт менимче. 999 менен 20 10 72. Багасы канча экен баасы? 280. Ылдам Кабар. 280. 280. Көрүп атасыздар. Түшүн. Кичине чаң болуп калган, жууш керек да. Таптаза. Моторду ушунча бир болуп калды, ушунча бир көрсөтүп коелу. Бул салон тармагы, салондору. Пробег канча жүргөн бул? 35. Мына мотор туугандар, инжектор дейт. 02 222 деген номер салыш керек. Же 07-07-ни. Мында 06 турат. Канча экен ака мунун баасы? 200 канча болсо керек бул дагы. Таза 06 экен туугандар. Мында сүйлөшүңүздөр. Салондорун көрсөтүп коеюн. 07 руль. Продастар. Бул 400 ступка экен. 400 ступка. Же 500 ступка экен. Мында 06 турат. 50 000 дейт. 95 менен 44 09. Ушул номерлар 91-жылы чыгарылган. Абалы ушундай.
айландырып тартайын көрүңүздөр. Варианттар да болсо керек. Жакшылап сүйлөшүңүздөр. Мына канча экен? Акчасы 2008 экен бул. Спортивный вариант көрүп атасыздар. Титан дискаларда. Молодежный десек да болот. 140 000 сом сурап атыптыр. 0507 менен 08 03 03. Боло турган канча болот ака? Сүйлөшөлүчү. Канча? Накка. Варианттар болобу, балким муналар чыкса. 115ке сразу эме кылабыз. 115 ака. Базар канча кылды? Базар 110 кылды, берген жок. 110 кылды, 5000 талашты. 110 сурашты. Все, түшүнүктүү. Мына ушундай дискаларды караңыздар, спортивный вариантта. Музыканы да чыкканын караңыздар. Мына ушундай. Бул жерде күмүш түстүү 07 турат. 2011 экен. Жакшы болду. Канча экен баасы бунун? 320 000. Шындап эле? 320 000. 0558 менен 55 54 89. Салондор бир көрүңүздөр. Пробег канча жүргөн бул? 96 000. 96 000. Полный заводской экен. Көрүңүздөр. 06 278 деген номерда. Бунда сүйлөшүп көрөсүздөр. Ака 06 канча экен бул? 150 молочный цветте 88 жыл чыгарылган 76 менен 80 87 87 ушул номерлар. Жакшы болду экен. Варианттар барбы ака? Вариант жок, а? Канча стукка бунуңуз? 4 стукка экен, а? Жакшы. Сүйлөшөсүздөр. Чаласыздар. Нол жерде дагы 100 000 дейт ал. 88 экен бул дагы. Нол дискаларды караңыздар, Союз малындагы дискалар. Номерларын бир катардан көрсөтөйүн. 755 менен 49 99 деген номерларга чаласыздар, анан сүйлөшөсүздөр. Бул канча стукка экен, бир катардан көрүп коелу. Бул 4 стукка. 4 стукка. Мына Приораны караңыздар. Приора. Бул 2008 жыл чыгарылган 79 менен 38 44 44. Ушул номерларга байланышыңыздар. Баасы канча экенин билбедим. Ээси дагы жок экен туугандар. Сизден бака, канча сурап атасыз? 160. Базар канча сурады ака? 145ке бербедик. 145ке бербедиңиздер, а? Спортивный вариант екен, а? Положение жокпу? Бит дагы звед екен, көрүп атасыздар. Дискаларды дагы карап коюңуздар. Бул кайерде жүргөн? Шаарда эле жүргөн бака? Варианттар барбы ака, уналар болсо? Балким. Матис-сатизге, а? Вариант кылып көрөбүз. Бир катар номерларын көрсөтөйүн. Салондорун дагы ачып коюң ака, бир көрүп коелу. Ушунча болуп калды. Пробег канча жүргөн мунуңуз? 220 000, а? Көрүңүздөр мына. Дисканы карап коюңуздар. Механика. Салондорда таза экен. Гидравликада барбы? Гидравлика. Жакшы. Гидравликада бар экен. Сүйлөшүп көрүңүздөр, туугандар. Азыркы мен айткан номерларга чалыңыздар. Матизиңиздер болсо айтыңыздар, байланышыңыздар, балким жакшы алыңыздар. Улдам кабар. Мына Приора универсал экен, а? Канча сурап атасыздар ака? 230. Состояние идеал го дейм, а? Кожный салон. Мулар жасалгансыздарбы? Чехол окшойт бул, а? Жакшы, тиктирилиптир. Кызыл түстө көрүп атасыздар. 2008 16 0557 менен 97 05 05. Ушул номерда. Вариант барбы ака? Варианттар барбы? Сүйлөшөбүз, көрөбүз дейт. Номерларга чалып көрө бересиздер. Мына копейка кимден экен? Сизден бака? Канча сурап атасыз буга? 180, а? 180. 86 жыл чыгарылган бул. 0772 менен 000062.
504 ошкасы да бар екен, шуларға да байланышып көресіздер. Салондор қараңыздар, кожный салон. Инжектор ба? Бастырғансыз пока бұны, атайын. Инжектор мотор екен, инжектор. 07-нікі ока? 07-нікі. Жақсы. Қанша болды екен ака бұның басы? 230, 2008, 76 мен 61-61-01. 230 мың сом сұрауаттыр. Көріңіздер. Қатардан айландырайын. Бұл жағында көріңіздер. Варианттар бар бака? Бар екен. Мына кімден болды? Қанша ака? Бағасы? 80 мың, а? 2005. 80 мың. Базар қанша сұрады? Емейле келдіңіздер уже? 60, 55 дейді. 55 менен 55, 57, 82 деген номерлар. Байланыс ересі. Ұлдам қабар ака? Ұлдам қабар. Мына ұшындай. Көрдіңіздер. Қанша сынайыз? Қанша сынайыз мұнаға? Бола тұрғаны. Ақша? 70. Одан олай түше өзбек ішіне? Бұл ойғалауы? Жақшы. Бұл бішкек чүйіске ұқшайды ма мұра? Чүй, е? Жақшы. Варианттар болу? Варианттар осы дағы қарашсыз көрі өріңіз. Бұл жерде дағы транзит номерда екен бұл. 2003 55 мен 25 02 93. Бұның бағасы қанша болды ака? 120 мың, а? 120 мың. Дискалар. Прионан дискасын шыққан баяғы тартқан. Ивалардың көгі қатышып кетті. Мұнда жақшы нөл алып тұрады, таза. Көк түсті. Жылы қанша екен ака бұның? 2000, а? 5 түпқа өте 4 пі? 5, а? Қанша сұрау да ака? 160 кемі бар. Базардағы ең таза 06-лардың бірі оқшайды бұл. Қараңыздар, солындар. Қап-қара, көріп отырсыздар. Бұл 07 екен, а? Гидравлика бар ака? Жоқ, гидравлика жоқ. Руль жұмшақ деген. Диска, титан дискаларда. Көріп отырсыздар. Бішкек іске оқшайды бұл, а? Жақшы. Ака, базар қанша қылды? 125. Бермедіңіз? Жақшы. 125 қылды. Қарап қойыңыздар. Таза 06 деп шын айтса болады. Үстінде мұндай жұт қойычу темірлері дағы бар. Көріп отырсыздар. Мына красканы қараңыздар. 06 алам дегендер, срочно салыңыздар. Тазасын алам дегендер. Ақшаның көзін қарағыңыздар. Байланышыңыздар. Мынанда 07 тұрады. Ақ түсті екен бұл. Российский номерда. Бұндағы сөйлешөз. Спортивный вариант екен бұлдағы. Қанша сұрады ака? 130, а? 77 менен 49, 94, 44. Инжектор мотор тарабы. Варианттар бар ба ака? Жоқ, Вариант жоқ, а? Бұнда сөйлешесіздер туғандар. Телефон номерларына чалыңыздар. Бұл жерде 4 эшикті нива тұрады. Қағазы болса малыматты берім. Басы жазылса абдан жақшылық. Бұл 2000 жыл шығарған 707 менен 93-24-07. Шул номерлар байланышыңыздар. Транзит кен бұл, қап түсті. Титан дискаларда спортивный вариант. Қанша кен бұның пұлы? 170, а? Базар қанша қылды осын? 155, а? 155. Авалы жақшы көріп отырсыздар. Мыналар басылған ба? Көріктің үстінен. Мынан қараңыздар. Өте жақшы. Қара түсті. Титан диска. Спортивный вариант. Молодежьлар айдай тұрған машинада. Дискалар қаншалық тосын? 15-тік, а? Ішті айландырып тартайын. Номерді айтауыз бі? Номер, телефон номерларды. Байланышауыз бі? 57 менен, а? 70, 60, 60. 60. Салондары көрдіңіздер. Сала өрестер номерларға.
ылдам кабар. Мына ушундай.